bakhanai shukairani hinoi ji sadok kalaija imo ongkhade furungni pantoi ani furungni breakfast banai paikha Hey everyone, welcome back to my channel. How are you all? Kulungka jatno. So guys, mimonai di furung ni panti kalaijang. Mubili balai dayo furung ni panti macang-macang kai kalaijang. To imu khade bilati bakhor imnurugoy ang dal sungno tabok kathau kayoy ni bakhor nurugoy dal sungnai breakfast jani baoy ibili nai di thamin masa bacha ei dayo macang khaye ang tabok ani furungni be paikha ang nungno je bakhor furung o bakhoro idal lang sungkan tabok ibili dal imungkha ani tabok furung breakfast khainai loy ani chikunu no kya jaranai bujangani ho mau kha tabok ang chikunu no kya khagui charoga no dalrogoi tabok kya ani rubo phaija tabok layang chanai ang tabong mic sa dog bakan mic sa go mình bị kẹt ang bị mùi rong ni bị kẹt ngoài ni anh cảm ơn sa go thao go guys nasta khai pai phương ni bisa ako ni video natin ko today ay katabong ang dugo lang kay ang dugo ni sa tukle ang dugo ni mai sa ko pai ka tabong ay ang ani bakhanai husinai ani bakhanai kuski bunja idli sempo ibu kade jiru to ang buku hugano bekai ji sadung buto kola sadung itu tamu aje ngam ka sadung kalai to tabor ani bakhanai no itu sukai no bisa tayo to kaisa tabo bakhanai hu tangan tabong buku bakhanai hu kuri pai ka tabor lai an sadung ko pai ka bakhanai shukairani hinoi ji sadok kalaija nilai bakhanai bukap lian tabu bakhanai hoi tabu bakhanai kishi ungja no sadung ko ekdo halang kanai gusto kayo video sigo pero ani fun tayo jay ka bukhali uya ani fun খুব নরমালি একটা ফুল তো এটা কয় ani fun tayo space করে নিও মতা বুঝি ভিডিও নাই না ভিডিও নব করি আর ভিডিও খাই ভিডিও নব দিই খাইর ফুল দিই তারপরে সে আং ভিডিও শেয়ার করব আমি fun tayo space খালি করে নিও ni ba video sa kayo ni gusto mo একটা ভিডিও no delete kay play start ko siya ang video sa kanya 지금 네 지금 너무 너무 아칼레마 봐요 너무 시야 합장 너무 한번 학할까 그러나 지금 지금
너무 진짜? 응? 너무 진짜 돼. 스디바. 이거 신고자고 시끄러운 거 봐. 아이고. 시끄러운 거는 시끄러운 거. 시끄러운 거. 시끄러운 거. 자동가라이카แล้วยังไม่พูดถึง자동가라이카 또 하루야 뜨면 사람들 고운다요 말이까 하나 이거 액터에 들어가져가 guys 또 guys 이 비디오는 이렇게 보시면 한번 제가 리뷰를 할까